اف نرازی بون هر بردوام دکن ایجا اف دیدم که ده یکو ام دزانه جدا ما راگهاندنا ریوبریا خوسر جبریا چند سالان و لروج آوای کردستان و نافچه باکور روشخلات سوریه زمان فرمی كردية عربي وسرياني يعني بسي زمانا همو نيفيس لروج آواي كردستاني لها همو دامو دزگهان حتى دريبازين خواندنه ده بسي زمانا لو ما خاك دبيجن او بتا آواي كي قبول ناكن كو باش وفقرن ما في هر نتوية كي هيا كو بزمان خواه بخوينة ومعاملين خواه لدامو دزگهين حكومته جي هر ديسان بزمان خواه بريبا ببنو دوه لكيلكا زمان عربي كرد بيجن زمان كردي وكز دوامين زمان فرمي لسوريا بيناس كرنو كريستيان جيب همان اوائي داخواز كن كو زمان سرياني بفرمي دستوري ده بيناس كرن ام بزانبن كام نرينا بيكخاتيا اس دي كردن اس دي لسرفراغ هاندنا دستوري تشيا وانش تبيني يخواهنا حتى نها هاول داندانا ميوانا كيما ج ألمانيا هيا كوبريس كندار رمويا اندام سلوكاتيا انجمنا اس دي ان سوريا بريس كندال روج باش سپاس هون میوانه رو داوینه روج باش وكا انجمنا اس دي ان سوريا تبينيه وال السيرفي راگهاندنا دستوري تشيا براستي ام قال سوري بالتبعي بشتي چند سالا ازاران اون كوچبريه جو كشتنه نرازيبون بيت اسلاتيا بعث و بشترا افشورشا سوري دستيك ام بهيدي بون وهيدي ما برمزن بون جو دوي سوريا نودا ما في مواري باراستن وك بكاتين ايزيدي جو ام شريك في ولاتي بن ام خوي بين ام جفي ولاتينا ام خلكي في ولاتينا اللي مخابن اف دستورا دمكي جو هاتي بيجي انها نفيساندن ت رزگرتن تم ماف ندان پیک هاتیم ازیدی اولا ازدیاتیه جی بالناب نکر يعني دوا دستوري قانون هاتين ويساندن دبيجي ام رزقتني اجوان هسي اولي ازماني سماوي دكن اولا مسلمان و خريستيان و جهوه لي اف اولي د كاتش روشاوانا نهاتيا دياكرين دستيكا سوري صالح 1920 حياه وقت ايرو ما في ازديا السوري نهاتيا رزقتن ونهاتيا ستاندن مخارج بت الدستور كيجيش خوا امجه بينهاتيا كرن دنابا دستور ده وهالوستوا وهالوستوا في جاريت شبا نها ام وك ولا اس دي بيك هاتي اس دي ام دبينن دستيكي دا اب نافي في كوماري شاشا أبناب دوی کمارا سوری به عربی مش برگو گاوت عربی به وقتی تبان پیک هاتن دن کرد سریان آشوری ارمنن تتوان وندادکی اولا سروکی کماره اب اولا سروکی کماره دوی مسلمان به دستور در نویسان همه گل سوری همه وکهوا ما في باراستيا الكوجيبي اللي تيوري ما ذكرتش دستوري فيجونا دري اولاي مسلمان بي الفردشي دبيجن الفقه الاسلامي المصدر الرئيسي للتشريع دبيبوا بنباطن بيصادن الفقه الاسلامي وبيجي يك جوان مصادر تشريعيه قالك اولي دهنا قالك ام بيجن متوي دهنا يعني دبيبو قانونك مدني وري وبيجي ريسكرتني جبي قانون مدني وري قرتن ما في بيركي وري ستاندن وخشكاي وري سكناندن يعني مخابن حملنا ديار كرن رنجي ولاتي السوري كا و فيدرالي بي و مركزي بي افجي دجي بيدا خوازا كردا گشتي هات كرن و ملت و درزيجي بتايبتي او خوازن لا مركزيك هبي رنگي كجرنگي فيدرالي هبي السوريانو باشا اف نرازيبونو تبينيه وانا لسر
في راگهاندنا دستوری هەلوەستا وە دێت چ بە هونێ چ بکەن ji وەکو van tێبینیە خوا بگهێنن ئالیên پەیوەندیدار هەلوەستا ما دەستێکێ ئەمێ ئالیە کوردی را ئەمێ وەک بێژێ دانوستاندنا بکەن ئەمێ بوارە وەک ئەن کەسێ ئەنجومانە ئێزدیên Sûrî هەندێ ئەن کەسێ دا خەبات دکێ ئەمێ بوارە وان کەسێ نزیکی خوا سریانیە را درزیە را عەلەویە را ئەمێ ئالیە کوردی گشتی ئەبنها وەک بێژێ ئەو وەک نەرینێک هەڤبەش کوردی وەفتکی هەڤبەشی کوردی چێ ببێ ئەم ور حازر ببن ji bo ئەم دۆزا مافê xwe bikin mafê me wek pêkhatێkî ji pêkhatên risin got li ser xaka xwe dimîne divê werê parastin di Sûriya nû da ji bo em jî wek êzîdî em zanibin em ji vî welatî ne ji welatê Sûriya ev welatê me ye ji ber ku mafê me diparêze lê mixabin gava ev tişt çêneve wê nerazîbûnek gelkî dijwar werê holê Birê skandal te got li gel aliyê Kurdî jî hûnê têkiliyê bikin û li gel pêkhateyên din li Sûriye weke Elewî weke Durziyan hetenha kenalên peywendiyê hatine vekirin ku ev dirojin ev destûra demkî hatiye ragihandin helbet niha em wek bêjê em nerîna didin hev em wek bêjê em nerînê hev guhdarî dikin û em ê dirojê pêş de bêtir li ser vê destûrê bisekinin ji bo em wek bêjê nerînek hevbeş beyanek hevbeş yan jî em nerazîbûnek wek bêjê nivîskî em bidin xweyakirin û vir de jî yanî doza me wek bêjê berdewam dibe û em aliyê Kurdî re jî ji ber ku ew jî pir giring e ji me re em hundirê civaka Kurdî de em doza mafê xwe bikin her wiha aliyê en kesê jî ji aliyê rêveberiya xweser mafê êzîdiya di wir de diparêzin û doza ew jî piştgiriya me dikin piştgiriya mafê me dikin ji aliyê de jî wek Xristiyan û Elewî û Durûz jî piştgiriya vê dozê dikin ku mafê her pêkhatekî her olekî her netewekê di Sûriya nû de werê rêzgirtin û werê xweşkayî destûrê de etirafek destûrî ola êzdiya û hemû pêkhatên Sûrî werê kirin ev dirojin îro jî biryare ku xwepêşandan li Rojavayê Kurdistanê birêve biçin hejmareke ji calekvanan nerazîbûna xwe nîşan didin hûn van xwepêşandanan çawa dibînin helwesta we çi ye em gelkî kêfxweşin van xwepêşandana ji ber ku ev nerîna me jî ew dengê me jî digihînin Şamê û hemû welata ne tenê Şamê ku gelê Kurd û navê jî gelê êzîdî nerazîne ser vê destûra demikî em dixwazin ku mafê her kesekî wek bêjê Sûriya nû de werê parastin û em piştgiriya van xwepêşandana bikin û her wiha vanha li Ewropa jî em ê xwepêşandana bikin û em ê li dijî vê destûrê em ê nerazîbûna xwe bidin xweyakirin hûnê xwepêşandanan li Ewropayê bikin kengî û li kwî derê hûnê xwepêşandana bikin Almanya niha hatine diyarkirin gel hevalê me en kesê em ê vê xwepêşandana daxin û li gelek danûstandinê me bê aliyên ji derveyê Emerîkî û Ewropî em ê vê nerazîbûna xwe bigihînin wan û bi taybetî niha li vê rêveberiya dinkî gotin û ştegaliyê wan gelkî xweş in lê mixabin kiryarê wan heya ana kiryarên baş nekirin û taybetî wedî çi li ser pêkhatê Elewî çêbû êrişî wan
وەک پاشمایان ڕێژیمە ئەسەد دکردن لێ مخابن زارۆک و پیرەک و کەسێن بێگونەهژی هاتن کوشتن ئەوژی پشتێکی ئێشێک بووش بۆی ما وەک مڵەتێ سووری و مڵەتی ئێزیدیش. کاکەندال دەگوت لە ئەڵمانیا هەنێ دەست بخۆ پێشاندانان بکەن لە چەند باژاران دەبە ساعت چەندە چ ڕۆژێکی هەنێ خۆ پێشاندانا بکەن؟ الحقيقة أنا الدباجارة هنا خو بيشان دان الدباجارانة البوخم والكولن وكيد ساعات ونيشانجي ساعتاوي كاتشمير وري بلاكرن و إيرويا از نسري صديصات از ذكرم نهابيشم بس بيشم دروجي بيش دريا إيرو يانجي حفتيا ورده وأفخو بيشاندان هذا. تقول تكلية وولات دنيا أوروبية جي هنا بأمريكا يرا هنا حتى هوا تكليب چند ولاتان وآليان ركريا وبرسوا وان شبويا. أنا بأمريكا رما تكلي كرنا وبألمانيا رما تكلي كرنا. جو أب نرازقونا ما بقينا بيد السلاطة الدمكي و هول بدن جو بيد استورا جو هاتي نبيساندن وري بوهارتن جبوي تر بسوريا نورا بسوريا جو دخوازن او سوريا جو مهدي ما تدا باراستي بي وري افاكرن سوريا بيشكتي سوريا جو فيدرالي لها لا مركزي لها بي حر وبيجي او دادگهي ما في دادگهي ما في ما وري باراستن ما في ما خوندنی بزمانی ما اولی ما پاراستی بن راستی اف دوی وری گوهرتن اف دستورات دمکی و ام گشبینن گو وقتی تشکی گوهرتن باش وری کرد. گشبینی آوای جاج کوی داره هاتیه و سوزک آلمانیا و امریکا ورگرتیه؟ بله جبات سوزه وانته گو اوه ضغطك باش سر في دسلاتيا دمكي بكن جبوي ما في ما وما في حمو بك هاتين سوري وري فارسن كي جان وصاغوت يا كي جان آلي وصاغوت يا افسوز دايا هر دو آلية گو مبتر داوستان آلية امريكي و آلية المانيجي و آلية اف يك وبيجي سرسكنين و بشگريا بينري نكرنا اگر هاتو گوهرتنک چه نبود و راگهاندنا دستوری ده و دمه هونه چه هلوسته که بگرم بر؟ هلوسته ما وک کرده بگشتی وک ازیدیجی و ام هلوستك سیاسیه نرازی بونک سیاسی امی کاری خواه بجی بردوام بکن ام الدجی هیچ بونی بداخوازا مافارنا ام دیجی کشتن و طالان کرنی رنا ام تنی دوزا مافی خود کن سیاسی بریک جواکی بر نرازی بونه خواه ام دل خواه کرن ریگ هاندنی لی او جمتی خواستن و ام کارن بکن و ام دی خوازن بکن نه تشکیل. کمیته آمده کار گلک جاران گوتو وان پشت خواه به دستور سال 1905 وگره دایه. دبکو اف پرسک بلجم همو تماشاوانان چما پشت خواه به درستی به دستوری وگره دانه؟ گو هگر پشت خواه به گرید بدانه و ناوی و کمارا سوری بو نه کمارا عربی سوری بویا اویک از بهار نکم و مافناس جمع چهتر زانبن و چهتر زانبن بسواتر دن لیز بهار نکم گو پشتا خواه او یاجی الوی دستوری وگره ها بش برگو اف دستور ماده اکیده خویا انو نراس بیجن چند ولاتی وقت نهاتا برین هاجی تگو چند ولاتی عرب هنا جیرانی ما دولت عراق و دولت أردن دولة فلسطين دولة لبنان أم هر حمى مغرب قالك بله قالك مغرب عربي كتير شما قالوا أبي عربي كتير هذا الدستور 1905 از بینم نراس بیجن أب تشتي قوتن نراس قالك سپاس بو تبرز كندرم و اندام سروكاتية انجمن ازدية سورية
جا ألمانيا تو ميواني مبوي هرچ قازي كو دم لجمتك جلك يزويا ليت دم خدامه تشخو جيرابويا تو جلك بخير هاتي خير خوشي الساعة خوش سپاس. غربة